Sixolise ke lapho babukela emakhaya. Lezi ke izindaba ezilandelayo sizilanda bukhoma. Manje ke kuzoba nomoya, ngizolokhu nizwa ngathi kunomoya la ngaphandle, singaphandle ngoba sizoyilanda le ndaba la ikhona khona kushisa bukhoma. Si-live ke ngamanye amazwi, sixolise ke ngendaba yomoya. Ezilandelayo ke la kwa-social media ke usisi siyamazi, egama lakhe uSisanda, and then uSisanda ke niyamazi ke naye udume kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana, lapho khona ehlezi eposta umuntu wakhe ekuthiwa uPhumlani laphana ke kwa-Facebook, ngoba bona badume nje ngokuthandana, beshere izinto-ke, besishere izinto zabo zothando. Kodwa-ke kulamalanga sekuyabonakala ukuthi abasaposti, asazi why, kwazibona ukuthi why, ngoba-ke emavikini nje ambalwa endlule seke sambona uSisanda sesibhedlela, kwakhulunywa lawo mahebezi-ke ukuthi cha, kungathi-ke kwaba nama-pregnancy phakathi kwashe kwacima, kodwa kasibikho lapho. Namhlanje-ke sizela kune-group thizeni ezibiza izinqwele, angazi izinqwele ezinjani-ke, seniyoyibonela nani niyifundele-ke kulezo zinqwele lezo group thizeni, ibese-ke zapenda usisi, zikhuluma usisi kabi nokuthi-ke mdala, uPhumlani uyafunda, uPhumlani this, uPhumlani that, ucontrola uPhumlani. So izinqwele zithi aziyithandi leyo nto-ke umuntu wesifazane acontrola ozakwabo. Manje-ke kuyavela-ke lapho ukuthi-ke uPhumlani-ke azange a-entertain abantu. Umama wasendlini waseyayisukumela azimela, bezimela umama wasendlini, wase-ke yabatshela ukuthi cha, maba-focus ezintweni ey'ningi ngoba yena uyaphila nje, uyarayide, abakazi ukuthi bakhuluma ngani. Kwase abantu bamjijela ngamazwi, asazi le group-ke ekuthiwa izinqwele iyakhiwe ubani kahle kahle, and ngobani labo bantu asibazi, kodwa usisi yena siyamazi. Kwabe-ke sekuthi usisi-ke emahoreni ambalwa waseposta ividiyo ihamba kanje. Lapho mina ngimkhulumela nomuntu wakhona, ngimkhulumela ngize ngishaya, ngibanjwa amalimu. Kodwa mina mabengikhuluma kulama group ey'nqwele lezi Thule, uthule ngathi akekho, ngathi Bhuti-ke waseyabuka ukuthi umama man, waseyaposta-ke naye ubhuti-ke izolo ey'nkundleni zokuxhumana esechaza udaba lakhe. Kwase kuyabonakala-ke kwabanye abantu ukuthi kwangathi-ke usisi ufaka unswingo kancane lapha kubhuti, wamuthi kancane, ubhuti wayeseqhamuke seposta lokhu azizobe senikubona nani sekupostile. So yilezo kuyishisayo-ke namhlanje-ke kuseni, namhlanje ziyingakhi, ziyi-10 September, usisi-ke waseyaposta-ke futhi-ke esebanika-ke nje umvaleliso. ya, sanibona ninjani, kusile thina-ke abantu esizondlayo, siyahamba manje semsebenzini. Nina le group yenu yamakhothanqoko le eniyibiza ngey'nqwele, ayi semsebenzini mina, ngoba nginaso isikhathi sokulokhu ngikhuluma kabi ngabanye abantu, lokhu ngiposta abantu nabo uthayikho into esukile kumina, alukho ushintsho ngoba ngikhulumile, ngisafana njengayizolo, ngisahola futhi ngiyi-15, futhi uma ngihola nina fanele ngithenge lamapitikoti namaphedi ngoba niyamensa la ngemlomo yenu. Azikho iy'nqwele nje, nabafazi nina. Kodwa ya, awukho okushintshile, ngiyi-15 ngisahola, namanje ngisazondla. Nebe nosuku oluhle lapho emakhothanqoko thina sawusebenza. Esebabiza ngenkotha nqoko, ngoba niyazi-ke nani kunaleli fruthi elidumile nje leli lijwayele ukukhothwa, kodwa-ke iy'nqwele bathi zona zikhotha inqoko-ke. Abantu abangazi-ke yilapho khona-ke uma kunomsebenzi, imicimbi thizeni emakhaya, sike siqotshelwe inyama kuleyo nto leyo, it look like a tray but-ke eyakhiwe with wood. Leyo tray leyo-ke
ibese ifakwa leyo nyama eqotshiwe bese-ke mhlawumpe-ke amadoda-ke nabantu besifazane bacaphuna inyama lapha bafake emlonyeni bese-ke mayisiphelile inyama bese-ke sekusala mhlawumpe lokuswaswa inyana sama-krof nyana enyama bathi-ke lipheji inkotha gqoko kusho ukuthi bona masebeqedile ukudla inyama bese bethatha-ke lo gqoko bayalikhotha ngolimi like kanje bethi. Kanti-ke kusho ukuthi-ke manje-ke usisi base babuza ukuthi ingabe yini uPhumlani ukhothani kwavela ukuthi uPhumlani akakhothi ugqoko ukhotha so nje lelo fruit-ke lidumile-ke kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana leli likhothiwa ubafo so iy'nkothanqoko-ke lezo-ke zangayithandisisa leyo nto le wase yaphosta-ke futhi yena ubafo sekuthi awaza kuwepostile naye-ke usuyavela asazi kuvela uthini-ke ngoba phela manje-ke ubafo kudala ngamele umama so umama-ke naye-ke sovele nje wababonisa ukuthi mina ngiyasebenza wasebabonisa-ke umshini oyelo uyibhadlabhadla eyelo enkulu eyidiliva ingqoko-ke zangathola ukujabula lapho ukuthi hawu umuntu wesifazane wenza kahle manje-ke lezo yindaba-ke izona esey'matheni njengoba nje lokhu sibhizi ngoSeptember inyanga yamagugu so-ke kuyabonakala ukuthi cha ingqoko seziyosala ikhotha-ke lelo gqoko lwazo ngoba zona zikwazi ukukhotha-ke ipentshisi so-ke yilezo-ke sey'matheni uthini umbono wakho usungasubscribe ukhomente singayijabulela lokho.